खुलुमबाय स्टुडिअ आं दायो दं राजिब बसुमतारी दिनै सुबनखाता ओनसोलाव गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लाखौ लानानै गोजोन गैयै थासारि नोंथांमोना मिन्थिगौदि थांनाय साननैसो सिगांसो रायजोआव माखासे गोदान जिल्ला दाजानानै होनाय जादोंमोन रायजो सरकारा आरो रायजो सरकारनि बे दानानै होनाय गोदान जिल्लाफोरखौ लानानै माखासे रायजोफोरा गोजोन गैयै एबा गनायनायखौ एबा गनायना लायैखौ नुनो मोननाय जादों बेबायदिनो जोंनि बिटिआरनिनो गोदान दानानै होजानाय तामुलपुर जिल्लाखौ लानानै एबा लानानैनो गोजोन गैयैखौ नुनो मोननाय जादों तामुलपुर जिल्लाखौ लानानै सोमावसारदों माखासे रायजो राजाफोरा तामुलपुर जिल्लाखौ फोसावनायाव आरोबाव दिनै सुबनखाता ओनसोलनि सुबुंफोरा सोमावसारदों थै होनांगौ जायोब्ला थै होगोन तामुलपुर जिल्लायाव जों थाङा जों बाक्सा जिल्लायावनो थागोन जोंनो बाक्सा जिल्लाखौनो नांफिनगौ होननानै सोमावसारदों दिनै सुबनखाता ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा तामुलपुर जिल्लाखौ बाक्सा जिल्लायावनो दोनफिनोब्ला आरोबाव गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लाबावगोन होननानै फोरमायदों सोमावसारगिरिफोरा बुंदों दि थै होनांगौ जायोब्ला जों थैबो होगोन अब्लाबो जों बाक्सा जिल्लाखौ गारनानै थाङा एबा तामुलपुराव थाङा होननानै फोरमायदों सुबनखाता ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरा तामुलपुर जिल्लाखौ बाक्सा जिल्लायावनो दोनफिनाब्ला राजखान्थि नेताफोरखौ सुबनखाता ओनसोलाव हाबनोबो होआ बुंबावदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे समाव नोंथांमोनखौ फिन फोरमायबावनो नाजादि थै होनांगौ जायोब्ला थै होगोन तामुलपुर जिल्लायाव जों थाङा जों बाक्सा जिल्लायावनो थागोन जोंनो बाक्सा जिल्लाखौनो नांफिनगौ होननानै सोमावसारफिनदों दिनै सुबनखाता ओनसोलाव एबा रायजो राजाफोरा सुबनखाता ओनसोलाव रायजो राजाफोरा सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों तामुलपुर जिल्लाखौ बाक्सा जिल्लायावनो दोनफिनाब्ला आरोबाव गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लाबावगोन होनना फोरमायदों रायजो राजाफोरा सोमावसारगिरिफोरा बुंदों थै होनांगौ जायोब्ला जों थै होगोन अब्लाबो जों बाक्सा जिल्लाखौ गारनानै थाङा होननानै फोरमायदों सुबनखाता ओनसोलनि सुबुंफोरा लोगोसे तामुलपुर जिल्लाखौ बाक्सा जिल्लायावनो दोनफिनाब्ला राजखान्थि नेताफोरखौ सुबनखाता ओनसोलाव हाबनो होनाय जानाय नङा होननानै फोरमायदों नमस्कार आमार साংবাদিক बंधुসকললৈ आमार सुबनखाता जपादं सचेतन नागरिक मंचर अधीनत अंतर्गत आमार जी कार्यसूची এই কাৰ্যসূচী আমাৰ আজি 9 নম্বৰ কাৰ্যসূচী আছিল আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী আছিল মুণ্ডন কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদৰ লক্ষ্য আছিল আমাৰ ৰাইজ উত্তৰ অঞ্চলৰ জনসাধাৰণ আমাৰ তামুলপুৰলৈ নাযায় কোনো পধ্যে তামুলপুৰ নাযায় তেখেতসকলে বাক্সা জিলাত থাকিব বিচাৰে আমিও বাক্সা জিলাতে থাকিব বিচাৰো আমাৰ ৰাইজে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেজ দিবলৈ সাজু আছে তথাপিও তামুলপুৰত যোৱাৰ কাৰণে কোনো ৰাইজ আমাৰ সাজু নাই ৰাজি নহয় গতিকে আমাৰ সকলো ৰাইজ বাক্সা জিলাতে থাকিব আমাৰ এই কাৰ্যসূচীক লৈ যোৱাকালি প্ৰেছ মিডিয়াৰ যোগে জনোৱা হৈছিল যে আজিৰ দিনত আমাৰ মুণ্ডন কাৰ্যসূচী আছিল কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আমাৰ ওপৰত কিছু প্ৰেছাৰাইজ কৰিলে তেখেতসকলে অনুৰোধ কৰিলে যে এইটো কৰিব নালাগে আপোনালোকে আলোচনাৰ মাধ্যমত আহক এই বুলি আজি আমাক বাক্সা জিলাৰ কাৰ্যালয় এছপি ছাৰে মাতিছে এইটো তাত যোৱাৰ বাবে আমাৰ এতিয়া প্ৰতিনিধি দল এটা যাব যাই আমি তাত আলোচনাত বহিম যদি আমাৰ আলোচনা ফলপ্ৰসূ হয় তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখিম বা আমি বাতিল কৰিম যদি আমাৰ ফলপ্ৰসূ নহয় তেতিয়াহ'লে অহাকালিৰ পৰা আমাৰ আগন্তুক দিনলৈ যেতিয়ালৈকে আমাক বাক্সা জিলাত সংযুক্ত কৰি নাৰাখে তেতিয়ালৈকে আমি আন্দোলন কাৰ্যসূচী চলাই গৈ থাকিম সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজ এইটো দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈয়ে আছে আৰু যদিহে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি চাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আমাক বাধ্য কৰাই আমাৰ দাবীত এইখিনি কাৰ্যসূচীত মানি নলয় তেতিয়াহ'লে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজ সাজু হৈ আছো প্ৰয়োজন হ'লে আমি আমাৰ এৰিয়াৰ ভিতৰত কোনো ৰাজনৈতিক দলক সোমাবলৈ আমি নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'ম আৰু প্ৰয়োজন হয় সেই সিদ্ধান্ত আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা সকলো ৰাইজে আত্মদাহৰ নিচিনা কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ব বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাম দাবী জনাম যাতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আমাৰ ৰাইজক তেনেকুৱা আত্মদাহ দিবলগীয়া কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বাধ্য নকৰে এইটোৱে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ আৰু ৰাইজৰ হৈ দাবী জনাইছো बङाइगाव साफागुरि रोडआव थानाय मेगना हुन्डाइ शोरूमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशल अफार
ग्रेन्ड i10, नियस, i20, N-Line, अरा, भेरना, आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव साफागुरि रड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नम्बर 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव साफागुरि रड।